Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe haray ko min Iloba, Ilo et la diaspora africaine. Hande ko samedi 10 janvier 2026. Haray mi salmini on fo mi landi kesiɗon e jam, min miɗo e jam, jammo guinejo wondi on. Voilà, haray actualité oblige. D'abord mi weltano on fo message ɗin duwaji ɗin. Haray vraiment yo Allah jaabinan en duwaji ɗin. Message kadi ko mi wawali jaabitade ko haray miɗo yaafini. Donc haray toujours comme d'habitude ko minata on kon saaji ɗi no raɓɓiɗi mais kono ko ma wakkilo ɗen. Donc haray mi yii ko actualité donc ndeni nene usu neniraɓe men tedduɓe hiɗuɓe leydi men ɗin hiɗi gonga jokki gonga ɓe wawi ɓe arretude CNRD on wawi ɓe nangude. Donc ñande fini weti o ɓe jonnita en gonga ko gouvernement bandi. Donc hande ɓay haray kamɓe hiɓe organise de investiture ɓe inni kamɓe ɓe waɗi élection ji e nder leydi men ndin ɓe yii wo jama o yehi votaniɓe ko honɗum hande kadi ɓe nanganta goɗɗo ka haray kamɓe on ko ma tun goɗɗo wonana ɓe kamɓe ko ma jama lagine on fof wonɗo e nder leydi ndi fof ko ma wola tun ko welata ɓe ma ɗum waɗa tun ko welata ɓe mais hina noon woni fi gouvernement. Donc haray noon jama onon iwtirɓe ɓaawo CNRD ɗum ɗo den si tawi yonali on sincèrement haray mi andi hande kadi on iwti banu adama parce que ɓe neniraɓe ɗo ɓeɗo hinaɓe danger fi leydi men ndi. Donc hande kala wonannoɗo Mamadi Doumbouya ino downo yaltude manifesta inna wondema ɗum ɗo den moƴƴa e nder leydi. Ɗum ɗo den ko kala wonanɗo Mamadi Doumbouya dey wimi kala wonanɗo Mamadi Doumbouya par ce que o GMD mo ɓe waɗi ko groupe Mamadi Doumbouya ko non ɓe wiyete onon groupe Mamadi Doumbouya on foppi ɗon duwano yaltude hande waɗon manifestation wiyon wondema yoɓe accu nangugol Jama Lagine on surtout noon ndaare noon joni ɓe yanani neniraɓe ɓen kadi mais noon menen meɗen andi laamu yargu follere fop ko sifa ɗi piiji ɗo waɗata. Laamu ngu andanɗa hoore ma ni ngu ala hoore ngu ala bukkol ko sifa nde kuuɗe ɗo waɗata. Hande ɓe gayni propagande maɓɓe on ɓe soki Aliou Ba han ɓe gayni propagande maɓɓe on fi honɗum tout simplement parce que ɓe yiɗano Aliou Ba tawe ɓay Aliou Ba ɓe ala ko ɓe sarja mo dossier vide sifano ɓe sarjiri président Cellou Dalein Diallo wigol ko fi erguine ɓay Aliou Ba kañum ɓe ala ɗum ɗon ko honɗum ɓe inni woko Aliou Ba hino yenni lanɗo enen ɗo foppiɗen andi ha hande Aliou Ba yennale e goto. Aliou Ba ko yewtata fi lagine kon fop ko yewtereji haqiqaji yewtereji kelɗuɗi yewtereji ɗi opposant jo duwa yewtude kono on andi ɓe ƴettimo ɓe marimo duuɓi ɗiɗi hande foppino andi ko homɓe woni kidnappude yimɓe ɓen ha hande gouvernement ko wondi e maɓɓe kon fof hay goto yaltali dénonci wano porte parole Oumou Falima kanko darino inni ɓay fonike menge billo ba naɓama kamɓe wiide wo moko ba no jogui droit majjugol. Voilà, donc ɗum ɗo ɗen fop windama ko tarika ɗum ɗo ɗen fop hande hino archiva parce que vraiment ko CNRD addi lagine kon ɗum ɗo hari meeɗa arde lagine mais min ko minata jama on hande mo beeyo ɓurtu toragol jomiraɗo on mo beeyo ɓurtu fewtugol jomiraɗo on toro parce que tôt ou tard ɓe iway wata goto yawito Allah ko goto wallahi ngu jaggu ngu ɓe woni wadde ɗo ɗe toñe ɗe ɓe woni wadde ɗo ɓay hay goto toñaɓe ko kamɓe woni toñude lagine ko kamɓe immi organise ƴetti mbuuɗi fusu fasanni sodani yimɓe otoji darnani woɓɓe acci woɓɓe ko kamɓe soki woɓɓe kidnapi woɓɓe ko kamɓe wari woɓɓe ko kamɓe inni wondema ɓe waɗi élection jama on no ɓaawo maɓɓe 80 mi anda jelu no ɓaawo maɓɓe joni ha joni kamɓe hiɓe huli wowlanoɓe gonga. Donc ça dit ay onon tigi on hoolaki laamu mongu si tawi on huuli nenirawo sifa oɗo fi yewtugol gonga onon on hoolaki ɗon laami. Donc awa haray si tawi on innama wondema on gouvernata lagine awa ko sifa ɗum ɗo on jonniti men gonga parce que gouvernowo hulata yewtowo sifa ko nene husu yewtata kon
Gouvernowo leydi on o hulata sifa on. Kono ɓaydon andi kon bandi, kon criminel, kon kidnappeur, ko ɗum waɗi siɗon hula sifa Nene Usu en ko wowlata. Awa hande mo huli sifa ko Aliou Ba yewtata tawa ko ma sokamo on ɗon hina o gouvernement, on ɗon ko kidnappeur, on ɗon ko braqueur. Mo huli mouvement ji ɗi foni ke menge jogi ɗin FNDC mo huli sifa ɗi mouvement ji ɗon on ko braqueur, ko kidnappeur, tout simplement. Mais gouvernement imo woɗɗi ɗon. GMD non groupe Mamadi Doumbouya ɗum ɗon ko gonga. GMD mongon ko groupe Mamadi Doumbouya. Onon wonɓe non e on groupe ɗon fop ko jiiɓuɗon kon on yare. Si ɗon faala continuer kidnappugol himɓe ɓe. Mais ko minnata jama lagine on wata goto hulu taguɗo on ko goto o aduna ɗo ko goto. Mi yiltito ɗon musidɓe. Voilà, hara on acce hakke musidɓe an toujours ko ilo la diaspora africaine yiltiti ko samedi 10 janvier 2026. Bon haray mi écouti message ji buy mi ibi appel ji buy ko concernant ko fewndi. Ha joni no wodi woɓɓe ƴettuɓe o combat ɗo waɗi hoore président Cellou Dalein Diallo. Ɗum ɗo ɗen vraiment ko angal miijitagol, ko angal faamu, ko angal andugol ko fewndi. Président Cellou Dalein Diallo ha hande innali wata goto yow ɗaɓɓal lobbying. Innali hay goto wata ɗaɓɓu doole. Innali hay goto wata waɗu rébellion. Kamɓe ko ɓe inni ko ɓe waɗata. Kamɓe ko ɓe inni ko ɓe ƴettata, ɓe laɓɓata rébellion, ɓe yaɓe naata ede ɓe yaɓe herƴa jama maɓɓe on fi honɗum. Fo ino andi hande laamu Guinée ngun, armée Guinée ɗen ko armée ethnocentriste. Ɓen ɗon ɗen fop ino andi ɗum. Armée Guinée on ino anda majorité on ko leñol hongol, fop ino andi ɗum. Donc ça veut dire que kamɓe hande ko ɓe faala o ko memmina pegelum ɓe yaɓe herƴa fop nde wotere. Président Cellou Dalein Diallo on ɓuraɓe andude la Guinée. Si tawi noon onon iɗon jogii stratégie ɓuri ɓe mais atte ali yehe waɗon stratégie ji mon ɗin. Ñanden ɗo ɗen nasajo bari ɗo ɗen ɓe yehi waɗi candidature makko na ɓe sali. Ceerno Yaya en na ɓe yehi ɓe waɗi candidature na ɓe sali. Est ce que goɗɗo inni est ce que kamɓe ko honɗum ɓe wawi dartorde o ɓay kamɓe hari hiɓe eɓɓinani par ce que sa eɓɓinanaki a wata yewde inna ɗo tay bandi. Hiɗa andi ɓeɗo ɗen no woodi wiitiɓe force vive ɓen no dari to ɓe inni ɓe tawtata. Joni angon a inni an a tawtata force vive an a yahi tawta parce que c'est pas normal de s'opposer, hein, il faut toujours ɗumannoɗa parce que ino wawi wonde ɗum ɗo élection ji joni noon hayɓe sali ke wona candidat sakko yaha élection. Ok, ko honɗum noon adduɗa comme riposte min mi yaali. Joni Yero Balde o yawɗo ha woni candidat Mamadou Mani ɗon ɗo wiɗon ɗo ɗen joni sa yo fo soutenumo parce que min mi nani hay woɓɓe no inna wondema non si tawi o soutenama non si tawi Mamadi Doumbouya saloyke ɗum ɗo waɗay ɗum joni noon hay recours woɓe sali recours à la place. C'est-à-dire an a inni an yiɗa conteste résultat ji ɗin hiɗa préparude recours ma on ɓe innama recours ma on c'est pas recevable. Joni noon ko honɗum non marɗa ko dartola. Ça veut dire que koko me wino gon ari ko honɗum ɓe sakkitorta. Ceerno Yaya ɓay o salike na o yaw o rali yiɗade honɗum parce que c'est tout simplement ko ɓe halduɓe fotti yo ɓe ɗowtu parce que Mamadi tum wata yawde. Hande on daari ha on daari tike on taway wondema kala frais ton ɗen mo Yero Balde o waɗi ko Mamadi Doumbouya groupe Mamadi Doumbouya jonni mo. So ndaari ha ndaari frais ji ko ɓe waɗi ko fof tout c'est remboursé. Et puis ɓe jonna kadi mbuuɗi parce que il fallait des opposants pour wonɗo o wonɗo jaɓuɓe tawtugol o groupe Mamadi Doumbouya parce que sina ɗum si tawi hawri an tigiɗa hooli wondema ko fenade élection ji ɗi na gonga feƴƴi yo yimɓe ɓen andu. Awa président Cellou Dalein Diallo o wujjama élection ji dey kono aduna Allah fof andi o wujjama pay ha hande o sali. Ko darino o inni Alpha Condé o sali ɗon ha joni mo ɗon o sali han Alpha Condé itta. Mamadi Doumbouya ko fuɗɗi waɗgol ɗo ɗe jiɓulde o sali ha joni himo ɗon. Awa joni ɓe salanaɓe ɗo hay recours élection joni yoɓe andi jama on kamɓe ko honɗum ɓe mari. Awa do min on personnellement le président Cellou Dalein Diallo ɓe décevali lan ɓe décevali jama on. Han preuve du contraire combat maɓɓe on hiɓe jokki ɓay goto hina ɗiɗo foye mum kadi si tawi balɗe cellal no woodi jama on yeyi.
wigol wonde ma e waɗede hino joɗa no fi hino deƴƴi dey hino ɓutti Mamadi Doumbouya non ɓuri andude ɗum aduna Allah fof hiyiɗode Mamadi Doumbouya wohi mo laami lagine o suusata hay yewgol concert hara o ƴettali pinka o fewtina jama mo inni wondema on jama no wonanimo no hiɗimo ko honɗum ƴetti jama modi e nder concert ko andanɗa hoore ma ni koko infiltrete ande dey natugol e nder lieu concert waɗata ko an andi hombo natata natowo ko himɓe ma darato palpa seede o laamaki seede ɓe holodira fi kala sécurité no ƴetta ko palpa fof natoɓe ɓen e hoore ɗum ɗon fof kadi ko ma arsenal de guerre nata nder ton ƴetta pinkaje ɗen fewtina jama lagine on fof a innayi makko o woni koye leydi ko ennemi ɓe Guinée tun woni ina nokku fina Conakry ɗon on concert waɗi en pinkaje fewtinaɗo jama ko jama lagine on innaɓe no yiɗi Mamadi Doumbouya ko ɓen fewtina ɗum komi inni o yi o ƴettugol ɗuma coofe lotira soɓe ɗum wallahi billahi on tampinay hoore mum par ce que Mamadi Doumbouya kanko tigi mo andi o laamaki lagine imo andi o gouvernata lagine koye mo felliti noon o braka e leydi ndi ɗum ɗon on imo felliti par ce que so sina pinka himo andi kanko tigi ko yewɗo himo andi kanko tigi ñande fini weeti wo hino wawi ko wifa kanko tigi mo andi ɗum donc awa haray onon jooɗi ɓe wigol wondema non Sellu no jooɗi ko nat he mo maayi o ronku on nani Sellu dal président Sellu Dalein Diallo bimbi gilande makko fini han hewti kadi leere walagol koye fi lagine ɓe woni ɓe ala programme go sina fi lagine awa mo maayi o ronku onon noon sikkuɓe wondema ko son aybinimo haray ko ɗum woni victoire mon on wimi sumu suudu yonda e ñemete son sikki ko kanko hande si tawi hawri hande ɓe nangi ɗo ɗen kala wonɗo UFDG ɗum ɗo ɗen fof ɓe inna ɗum ɗo ɗen ko sabu Sellu ko fi c'est à dire hande kala wonanɗo Sellu si nangama joni ko ƴettugol ina no Sellu no jooɗi himɓe makko ɓen fof nangama ko niyeni joni awa hey ko onon mo nangilan ɗo ɗen fimiɗo darani gonga fimiɗo yitiri ɓawo le leader jo on président Sellu Dalein Diallo min ɗum ɗo ɗen si famille yango ƴetti ɗum ɗo ɗen yowi e hoore président Sellu Dalein Diallo ɗum ko kamɓe haray faalira noon mais sina ɗum gonga ko darante ɗum Sellu wuuri Sellu wuura mo daranaki gonga ko haaju on tigi yo jokku fenande o jokka manipulation o jokka bandi min Mamadou Ilo Ba yo Allah danda ko waɗi minon e o kombaɗo wo haray min miɗo weltori par ce que ko gonga mi jokki yo mi lutto e mum aray ko ɗum mi ɓuraninmi par ce que min mi wawata jokkude fenande donc awa haray musidɓe an onon wonɓe wiide jokkuɓe selluɓe fof joni no nangi acci musidɓe an hari vraiment appel on coupama donc miɗo yafini buy message ji ɗin sago on andi ɗi jutata haray koyon andu wondema le combat continue jusqu'à la victoire finale ɗum ɗo ala wigol gila 2010 ko naati ɗo ko yalti ɗo ko wimi ko jusqu'à la victoire finale président Sellu Dalein Diallo ko Allah waɗi ɓeɗo ɗen vraiment hande wallahi ko wawata wonde désespéré wo ko ha yewtida e président Sellu Dalein Diallo andara tawa vraiment gonga no weli dindiɓudo foti wallahi billahi taala ko ɗum waɗi miɗo weltaniɓe ha ñande hay si haaɗi ɗo combat on hara ko ni luttiri président Sellu Dalein Diallo ɓe waɗi mande ko windete ko histoire lagine ko tawatani vraiment c'est à dire min personnellement mi yaali sifa maɓɓe hande si tawno hara nun hino wawlede fi comment dirais hettugol geɓe hande ala ɓuraynoɗo ɓe geɓal e groupe Mamadi Doumbouya GMD ala ɓuraynoɗo ɓe geɓal mais kono ko no mi wiri on noon ala c'est à dire gilande may activiste jo ha memoye opposant jo mo ɓe no mari prix mum on hande menen wonɓe opposé ɓe fof si meɗen faala hande geɓal min heɓay mo ɓe nun no jogui prix mum on kono hande wonuɓe takko président Sellu Dalein ɓen no ɓuri coggu wonɗo ko ɗum waɗi opposition on no ɗuuɗi lagine mais kono ko wondunoɓe président Sellu ɓen ko ɓen ɓurano faalede ko ɓen ɓe ɓurno faalede sabu honɗum sabu ko ɓe wondi e président Sellu Dalein Diallo kon ko sabu ko ɓe wondi e neɗɗo jogiiɗo conviction dignité éthique ko ɗum waɗi si tawi hawri ɓe ƴetti
ɓe tawi ko ɓen ɗon ɗen wawno heɓde kacheji ɓurɗi towde ɗin wonduɓe e président selluɓe kala ɓadiɗo président Dale Diallo o heɓay caché towde sabu honɗum sabu no anda vraiment haray hino woodi ko wawi hino woodi ko jokkire hino woodi ko tanƴinora haray ko honɗum ko si tawi hawri a yaari ton haray ɓe andi a waway ɓe wallitade déstabilise gol o moko baɗo o neɗɗo ɗo ɗen donc awa haray noon onon yawɓe tawtoyi GMD groupe Mamadi Doumbouya on fof moɗon hiɗon andi ko tawi ko parti président Cellou Dalein Diallo iwɗon ko ɗum waɗi si heɓuɗon ton ɗen ko heɓuɗon kon sina ɗum haray hay goto considéra on hande si innama ɗo ɗen force vive on fop no tawtude hande groupe GMD on haray mo be no jogui prix mum on kono haray hande siko ɗum num ala ɓuraynoɗo lagine fop ala ɓuraynoɗo geɓal président Cellou Dalein Diallo mais on sino jooɗi no woni ko koye mum no jokki combat mum on modi acce jooɗagol e aybingol on siɗon wawi ɗaɓɓoygol lobby yehe ɗaɓɓon siɗon wawi wadde rébellion yehe waɗon mais kono modi onon kadi waɗe ko wawɗon kon si tawi onon hande lagine no brakiraɗo ɗen ni onon o ƴette ɗum ɗo yowon e hoore neɗɗo ça veut dire ko on anda ko honɗum woni ko fewndi ko leydi mom on anda ko honɗum woni politique haray hande kadi onon on jooɗike e wowlugol ko faala ɗon ko on anda mais ko faala ɗon wonɗon wowlde haray musidɓe am mi haadi ɗo mi andini on wondema le combat continue jusqu'à la victoire finale kamɓe nanguɓe nene usu ɓen si ɓe accitali nene usu musidɓe am continue juulugol toroɗen jomiraɗon continue andugol wondema ko waɗata kon waɗay e nder leydi lagine ndin par ce que lagine wawata wonde leydi ndi andanɗa hoorema ni koko ɓe woni yimude kon wigol ko un pays de paix un pays comment dire wo kamɓe joni ko ɓe légitime Mamadi Doumbouya aduna Allah fop no suti hina lagine tun élection ji waɗali lagine Mamadi Doumbouya wata wonde légitime kanko tigi noon himo hooli ɗum ko ɗum waɗi o yaltata aduna sina o ƴettu finka o fewtini jama lagine on awa gasi haray en e saye jaroje ɗin inchallah yo jamme ki sewne men